lengxoxo namhlanje okokugcina udaba oluthinta amandla imisebenzi yamakhosi ayizange ixazululwe i-constitution yezwe lakithi kanye nakwiCODESA. I-IFP zonke izinto eyayiphethe kuCODESA ezingathombululwanga izophinde ibeke etafuleni. Sikholelwa thina ukuthi akekho kufanele ukuthi asikhulumele, kufuneka siyoba ingxenye yala kukhulunywa khona siyikhulumele thina ukuthi kabanye abezile. Anyway, abayanga bonke abantu ngisho esandlwane, khona basala ekhaya, khona bahamba empini. Sikholelwa thina ukuthi imandate siyithatha kwi-IFP. Abanquma ukuthi bangenzi yilungelo labo. Thina sikholelwa ukuthi umbono wethu kumele siwusho lapho kuxoxwa khona.